Ndabaramukije bene data mudukurikira, ndanezerewe gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndabizi ko nababwiye ko ijambo ry'Imana ni itara rimurika, nababwiye ko ijambo ry'Imana riradukorera. Rero nifuza yuko dusangira ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 9 umurongo wa 23. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 9 umurongo wa 23. Bibiri iravuze ngo Yesu aramwishura ati, ubuze uti nanda uwo bishobora, erega byose bishobokera uwizeye. Amen. Bene data bakunzi bacu mudukurikira, ndakuzana ijambo rikubwira yuko urufunguzo rwa byose ni ukwizera. Urufunguzo rwo kugurura ibintu byose, byaba ibyananiranye, byaba ibyo umaze igihe usengera, ni ukwizera. Kwizera kwawe niko gushobora kugukura ku rugezo rumwe ukakujana ku rundi. Uyu ni umuntu wari bazaniye Yesu afise umwana ngo urwaye intandara, aza kuri Yesu aramubwira ngo niba wowe bishobora. Haleluya. Niba wowe bishobora. Yumvire kuvuka baza Yesu icyo wawe usengera ngo niba wowe bishobora. Niba wowe bishobora. Bisigura yuko yariko yibaza yuko Yesu hari ibyo ashoboye n'ibindi adashoboye. Ariko Yesu aramubwira ngo byose bishobokera uwizera. Imana ihabwe icubahiro. Byose bishobokera uwizera. No kuvuga Bibiri ikavuga mu Baheburayo ngo utizera ntibishoboka yuko ahimbara Imana. Bice cya 11 umurongo wa 6. Utizera ntibishoboka. Wosenga amasengesho menshi, worara muri Bibiri uyisoma, ariko utizera ntibishoboka yuko unezeza Imana. Yesu aramwitegereza. Nanje ndakubwira mwene data, ibyo wawusengera, ibyo warindiriye igihe kirekire usenga ukabona nta gacu, ukabona nta gihinduka, ariko Bibiliya yatubwiye ni urufunguzo nkuzaniye rukubwira ngo byose bishobokera uwizera. Duza kwizera kwawe, zamura kwizera kwawe, birashoboka. Bibiliya ivuga ngo twebwe kuko tugenda tutayoborwa n'ibyo turaba, ariko turongorwa no kwizera. Ntituvuga ibyo tubonesha amaso yacu, tuvuga ibyo twizeye. Ibyo twizeye nibyo akanwa kacu katura. Bibiliya ikavuga ngo uwizera azobeshwaho, umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Nta kindi gishobora kukubeshaho, nta kindi kizogushikana kure. Byose bishobokera uwizera. Icyo wasengeye ukabona ntigikunda, ndakuzaniye inkuru kugira ngo hari amahirwe. Zamura kwizera kwawe, izera Imana ishobora byose, nta kinanira. Icyo muri byinshi nuko Imana nta kintu na kimwe kinanira. Ntizi kubesha, ntizi kuvuga ngo kino kintu kirananiye. Oya, ibidashobokera abana b'abantu imbere yayo birashoboka, bigashobokera n'uwizera. Kwizera kwawe niko kuzamura, kwizera kwawe niko kugurura imiryango, kwizera kwawe niko kugusingiriza. Nasomye komanderi mirambarira ngo kwizera k'umuntu, kwizera kwawe ngo ni amaboko. Umuntu ugize kwizera ni amaboko ngo asingira bijya wawusaba. Zamura kwizera kwawe, va kuri etape imwe, Imana ihabwe icubahiro, ja ku rundi rugezo rwo kwizera Imana, kuko birashoboka. Kubw'abantu ntibikunda, ariko byose bishobokera uwizera. Ibyananiranye bishoboka kubera kwizera. Bibiri tubwira umugabo wa Aburahamu wizeye Imana, yizera Imana adakekeranya, amenya ngo yizera yuko ari Imana ishobora kumuzurira n'ibyapfuye bikabaho. Hariya mu Baroma igice cya 4 Bibiri iravuga ku murongo wa 17 ngo yizeye Imana ngo izizura abapfuye, ngo igahamagara ibitariho nk'ibiriho. Kubera iki? Yizeye Imana. Rero umuntu wavukiye amezi 9 kayo nawe wavukiye. Ndakuzaniye inkuru nziza, byose bishobokera uwizera. Nta kindi Aburahamu yakoze, si imiti yisize, ntiyagiye hirya no hino, yarizeye Imana. Amenya yuko Imana yiwe ari Imana ishobora byose. Yizera Imana yiwe yuko ishobora kunagura umubiri wa Sara ukaba nk'umuntu mutoya. Imana ihabwe icubahiro. Ngo Sara yari akaheze, ariko ntiyacika intege. Yizera Imana, amenya yuko uwizeye byose bishoboka. Arayizera, ntiyakekeranya. Nakuzana inkuru nziza, reka gukekeranya. Kibazo dufise turaba kubigaragara. Kibazo dufise twizera yuko iyo dufite promesse kanaka, kuya si ukwizera, ahubwo twizerera muri vide, twizerera mu busa, tukizera Imana
Imana wamenye, Imana watahuye, tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza biciye mu kwizera kwawe, ya yindi ntihinduka. Urashobora kunyura mu bibazo, urashobora guca mu bigeragezo, ariko Aburahamu bizamuciye intege. Yitegereza Sara akabona nakaheza, yitegereza umubiri wiwe akabona nawe nta kibishoboka, ngo ariko kwizera kwiwe kikwagabanuka. Imana ihabwe icubahiro. Nawe ndakuzana inkuru zose bishobokera uwizera. Imana ihabwe icubahiro zose, haleluya, bishobokera uwizera. Aburahamu yageze kure biciye mu kwizera kwiwe. Ntiyaravye kubigaragara, cyo ni kimwe. Ntiyakurikiye amajwi yandi ashobora kuba yaramuciye intege, nawe urayafise, navyo ntiyabihagazeho. Cya gatatu, yamenye umuhamagaye n'icyo amuhamagariye, akurikira Imana yiwe, arayizera, ntiyakekeranyishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera. Bituma ahinduka umugororotsi biciye mu kwizera kwiwe. Nakubwiye ngo kwizera kwawe ni urufunguzo rugusingiriza ibindi. Ikindi cya kabiri ni amaguru duhagararaho, haleluya, dusubije amaso inyuma. Dawudi yaravuze ngo Uhoraho wabanye nanje, ndagiye intama, ukankiza intambwe n'idubu, ngo n'uyu Mufilisitiya w'indakebwa nawe aranze imbere. Akindi yahagaze kuri ivyo, yibuka Imana yabanye nawe, bizamura kwizera kwiwe. Hari igihe rero tugera mu bigeragezo, subiza amaso inyuma, ibuka imbaraga z'Imana, ibuka Yesu warangije byose, zose bishobokera uwizera. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Wewe wari ufite ikibazo, ndakuzanira urufunguzo rwo kubwira ngo byose bishobokera uwizera. Data, mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe Mana, zamura kwizera kwabo Mwami, kugira ngo bave mu bwoba, bave mu gukekeranya, bave mu kwihebura, ariko bazamure kwizera. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, bisenze tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.